Yes, ngiye kwifuriza ibihe byiza mwese inshuti bakunzi ba RTC Sports, mbaye ikaze mu makuru y'imikino yagezweho muri aka kanya, niza neza ko mukomeje kugubwa neza. Ni byinshi cyane bigezweho, natwe tubigaruka hano kuri RTC Sports, hanyuma ngushimiye cyane wakoze subscribe, nawe utarakora subscribe, ushobora gukora subscribe kugira ngo amakuru meza nkaya tubagezaho ntakagucike. Na amakuru menshi cyane tugarukaho yibanda kuri transfer, ndetse na byinshi cyane bivugwa mu ma equipe mukunda. Hanyuma amakuru yacu munyemere muri aka kanya tuhere mu kinyamakuru Mail Sports. Mail Sports iratubwira ko equipe ya Manchester United iratekereza kuri Gareth Southgate umwe mu bagabo bashobora gusimbura Erik ten Hag. Hanyuma ngo mu gihe cyose ikipe y'abantu yatandukana na Erik ten Hag, umwe mu batoza batekerezaho barimo Gareth Southgate. Mibutse ko Gareth Southgate uyu munsi ni umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ubugisigaye reka duteze turebe nimba bishoboka bikaba byakunda. Hanyuma dukomereze kuri Sky Sports iratubwira ko Southampton yafite umukino na ekipe ya Preston North, ni muri shampiyona y'ikiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza Championship. Uyu mukino umaze kubusubikwa nyuma yuko inyuma gato ya stade ya ekipe ya Southampton, stade bita St Mary, habereye inkongi y'umuriro yibasiriye igice cy'inganda kiri hafi y'istade. Hanyuma uyu mukino umaze kubusubikwa nkuko Sky Sport bitubwira. Hanyuma amakuru yacu twakomeza muri ekipe ya Bayern Munich yamaze kongera amasezerano, obita Mastel yamaze kongera amasezerano muri ekipe ya Bayern Munich, akongera amasezerano agera mu mwaka wa 2029 muri ekipe ya Bayern Munich. Obita Mastel byumvikana ko ni ibintu byiza kuri ekipe ya Bayern Munich kongera amasezerano mu peti ugomba kuzabafasha mu myaka myinshi cyane iri imbere. Yes, hanyuma dukomeze muri ekipe ya Bayern tukirimo ekipe ya Bayern Munich, umwe mu batoza tekerezaho kugira ngo azasimbure Thomas Tuchel no bita Xabi Alonso. Hanyuma ekipe ya Bayern Munich ngiratekereza ko uwo bita Xabi Alonso ngazayemerera nkuko Di Marzio abitubwira, ni umunyamakuru wa Sky Sports. Hanyuma ubwo ngubwo nguteze tukareba cyane ko Xabi Alonso aranazwe na ekipe ya Liverpool. Hanyuma ubwo ngubwo yene uyu mutoza nabyo tuzakomeza kugenda tubigaruka hano kuri RTC Sports. Hanyuma twitekereza dukomeze kuri Mikel Arteta Lelevo iratubwira ko Mikel Arteta aratekerezwaho na ekipe ya Barcelona ko yayibera umutoza akajya gusimbura Xavi. Hanyuma Laporte na Deco abangabo ngo bakunda cyane uwo bita Mikel Arteta, ngo nari umutoza udasanzwe. Hanyuma ekipe ya Barcelona mbibutse neza ko season irangira izatitandukana n'umutoza Xavi. Hanyuma ngitekereza kuri Mikel Arteta umutoza ekipe ya Arsenal, nubwo ngo bigoye muri sama ekipe ya Barcelona ngizagereza kuganiriza Mikel Arteta. Hanyuma twite cyane dukomeze muri ekipe ya Manchester United tuyigarukemo Erik ten Hag uwo bita Sir Jim Ratcliffe ngagomba kumuha garanti yuko next season azaba hari cyangwa se bazabana kugira ngo akomeze gukora akazi atuje. Gusa Erik ten Hag bashobora kuva muri ekipe ya Manchester United nkuko bitangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Uyu mutoza we ngarifuza ko yahabwa garanti. Hanyuma Sir Jim Ratcliffe nawe ngari tayari ndetse na ekipe ye ngo bize Erik ten Hag. Hanyuma intego bamuhaye za mbere mbibutse neza bamusabye ko byibuze bagera muri Big Four cyangwa se ama ekipe ane azakina Champions League. Ubwo nibyo gutegereza tukareba uko bizaba birangira kuri Erik ten Hag. Hanyuma Ole Gunnar Solskjaer yagarutse kuri byinshi cyane nkuko tubikesha We Are The Overlap ya Sky. Hanyuma Ole Gunnar Solskjaer yagarutse ku bijyanye n'uko yarasinyishije Cristiano Ronaldo. Yavuze ati byari ibintu bigaragara karibuze kuva muri ekipe ya Juventus Dortmund. Ati byari bigaragarira ama ekipe yose kandi ari ama ekipe menshi yamushakaga, atari ko yari yishimye cyane nyuma yo kumva ko ekipe ya Manchester United imwifuza. Hanyuma Ole Gunnar Solskjaer ngo baramubaje bati ese uri tayari kuba wasinyisha Cristiano Ronaldo? Aravuga ati njyewe rero nta kintu agomba kuvuga uretse kuvuga yego. Ati kandi nari nzi icyo Ronaldo ashobora kuba yakora. Ati kandi twagombaga kumumanaginga ko n'umukinnyi udasanzwe. Ati n'umukinnyi rero twifuza kuba twazana. Ati nifuza kuba nakorana na Ronaldo. Ati kandi ni icyemezo nafashe nkanjye nk'umutoza wa ekipe ya Manchester United icyo gihe obita Ole Gunnar Solskjaer agaruka kukuba ekipe ya Man United yasinyishije CR7 Cristiano Ronaldo ayigaruka amava muri ekipe ya Juventus Dortmund. Yes, hanyuma amakuru ni menshi cyane Ole Gunnar Solskjaer yagarutse ku ekipe ya Manchester United yagerageje gusinyisha Jude Bellingham. Avuga ati Jude Bellingham ubwo yari muri Championship cyangwa se mu cyiciro cya kabiri ari muri ekipe ya Birmingham City. Ati Jude yageze Carrington. Ati icyo gihe nari ndiyo na Alex Ferguson yari ariyo ndetse na Brian Robson ndetse na Eric Cantona bari bahari kuri uwo munsi. Ati twaramuganirije
tumubwira ko twifuza kuba twamusinyisha. Hanyuma icyo ngo yashakaga obita Jude Bellingham ngo ni iminota yo gukina mu ikipe ya mbere, umwanya wo gukina mu ikipe ya mbere. Ati icyo gihe yari afite imyaka 17. Ati nibwo twahuye turaganira, ariko birangira n'ubundi Jude Bellingham atekereje muri ekipe ya Manchester United, cyane ko yavuye muri Birmingham City yerekeza muri ekipe ya Borussia Dortmund. Ekipe ya Borussia Dortmund yavuyemo yerekeza muri ekipe ya Real Madrid, ekipe yari mu uyu munsi. Hanyuma dukomereza kuri Carlo Ancelotti, ekipe ya Real Madrid. Icyo bamenye nuko Carlo Ancelotti amakuru ahari, uyu mugabo arashinjwa ko yaranyereje imisoro. Carlo Ancelotti arashinjwa ko yaranyereje imisoro hagati y'umwaka wa 2014 n'umwaka wa 2015. Hanyuma ubushinjacyaha bwara mu gihugu cya Espagne mu mujyi wa Madrid bukaba bwamusabiye kuba yafungwa imyaka 4 n'amezi 9, cyane ko ngo yanyereje imisoro image rights. Hanyuma uwo bita Carlo Ancelotti nyuma ko yafraudinze nyine amafaranga agera kuri miliyoni 1 y'amayero kuri ubu ngubu. Nkuko Relevo ibitubwira, ubushinjacyaha bwara mu mujyi wa Madrid bwifuje ko yafungwa imyaka 4 n'amezi 9 mu gihe umukinnyi cyangwa se umutoza akatiwe iki gihe cyangwa se ari munsi y'imyaka 2 ashobora gukatirwa igifungo gisubitse. Hanyuma igihe ari hejuru y'icyo gihe, ari hejuru y'imyaka 2, birumvikana ko ari byinshi cyane bishobora kuba byakorwa. Ubwo dukaduteze turebe kuri iki cyemezo Carlo Ancelotti ubushinjacyaha bwifuje ko yafatirwa. Hanyuma nkuko mubizi 2019 Ronaldo yishyuye amafaranga agera kuri miliyoni 21,600 by'amadolari y'Amerika kubera ko atishyuye imisoro. Hanyuma ni hafi miliyoni 19 z'amayero. Hanyuma nkuko mubizi si we wenyine, Lionel Messi byamubayeho ndetse na papa we, cyane ko bo bishyuye miliyoni 4,100 by'amayero nyuma yuko nabo batishyuye imisoro ubwo yari muri ekipe ya FC Barcelona. Byumvikana ko ni ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cya Espagne bijyanye no kwishyura imisoro kuri aba atlete bitandukanye bakomeje kugenda bahanwa muri rusange. Hanyuma wabita Ole Gunnar Solskjaer nagarutse kuri Erling Braut Haaland avuga ati Haaland nari mufite muri ekipe ya Molde muri seze ebyiri. Ati muri sama icyo gihe nibwo nerekeje muri ekipe ya Manchester United. Ati icyo gihe nabwiye ekipe ni hari umukinnyi nifuza ko musinyisha. Ati ni umukinnyi uzaba umukinnyi udasanzwe. Ati icyo gihe ntago byakunze, barabyanze. Umwaka wa 2018 banze gusinyisha Erling Braut Haaland. Ati kandi uyu munsi murabona uburyo yaba umukinnyi udasanzwe. Solskjaer avuga ati ekipe ya Man yaje gusinyisha Haaland, nayirangiye Haaland banga kuba bamusinyisha. Ati rero uyu munsi ni umukinnyi twagakwiye kuba dufite kandi akaba ari kudufasha byinshi. Hanyuma dukomeza muri Time Sport. Time Sport iratubwira ko hanyuma nkuko Time Sport bitubwira Ubwongereza ngo nta gahunda bufite bwo kuba bwasaba kwakira igikombe cy'isi mu myaka 20 iri imbere. Ahubwo Ubwongereza ngo burifuza kwakira igikombe cy'isi cy'abana n'amategarugori. Igikombe cy'isi cy'abagabo Ubwongereza ngo ntago bufite gahunda kuba bwacyakira, ngo nta nubwo buteganya kuba bwasaba kwakira igikombe cy'isi cy'abagabo. Ahubwo Ubwongereza ngo burifuza kuba bwazakira igikombe cy'isi cy'abagore. Ngo reka duteze turebe uko bizaba bigenda muri rusange. Hanyuma Xabi Alonso twamugarukagaho, gusa undi mutoza uvuga muri ekipe ya Bayern ndetse no mu yandi ma ekipe atandukanye ni umutoza w'ekipe ya Brighton amwita Roberto De Zerbi. Arazwa n'ama ekipe atandukanye, ekipe ya Manchester United, ekipe ya Man U ikaba yanakwishyura compensation miliyoni 12 z'amapaundi. Hanyuma uyu mutoza w'Umutaliyani akaba yayerekezamo muri sama mu gihe cyose ekipe ya Man U yatandukana na Ole Gunnar Solskjaer. Byumvikana ko ni byinshi cyane bigenda bivugwa ku batoza. Hanyuma Simon Francis uyu nguyu agomba kuba yajya muri ekipe ya Bournemouth akaba yakoramo inshingano nka technical director. Uyu mugabo rero ubita Simon Francis agomba kuba technical director mushya wa ekipe ya Bournemouth yari mu gihugu cy'Ubwongereza, ekipe ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere, shampiyona ya Premier League. Hanyuma ngo tukiri kuri ekipe ya Bournemouth ubita Richard Hughes agomba kwivamo sezon irangira. Kuri ubu ngubu rero uyu numwe mu bagabo ekipe ya Liverpool yifuza ko yazana ngo ayibere technical director. Uyu mugabo rero akaba agomba kuva muri ekipe ya Bournemouth yari mu gihugu cy'Ubwongereza. Yes, amakuru ni menshi cyane natwe tuyagaruka hano kuri RTS Sports. Ariko mbashimira cyane mwese mwakoze subscribe, nawe utarakora subscribe ushaka ko wakora subscribe hano kuri RTS Sports kugira ngo amakuru menshi cyane tubagezaho ntaje agucika. Nyuma Ineos iratekereza no ko yahakazi Dougie Friedman akaba yajya kuba head of recruitment muri ekipe ya Manchester United akava muri ekipe ya Crystal Palace. Hanyuma ubwo nibiba bigenda bivugwa mu ekipe ya Man U igomba kwishyura miliyoni hafi 20 kuri Dan Ashworth nka gardening leave kugira ngo ave muri ekipe ya Newcastle yagifitemo amasezerano kuko yaragisigajemo amezi 18. Kuri ubu rero ekipe ya Man U iratekereza no kuri Dougie Friedman kumvana muri ekipe ya Bournemouth, kumvana muri ekipe ya Crystal Palace.
Yes, hanyuma ni amakuru menshi cyane agezweho ku mugabane w'Uburayi, natwe tuyagarukaho no kuri RC Sports. Dukomereze kuri Gilles Manzano. Uyu ni umugabo wasifuye umukino wahuje ekipe ya Real Madrid na ekipe ya Valencia. Uyu mukino warangiye ekipe ya Real Madrid inganyije na Valencia, hanyuma uyu mugabo yarangije match itarangiye. Uyu nguyu rero icyo amenye nuko yamaze kuba suspended, yamaze kuba basuspandi na Technical Referees Committee ari mu gihugu cya Espagne nyuma y'uko uyu mukino yasifuye umukino utarangiye. Jude Bellingham atsinze igitego, icyo gitego ahenga kigiye kujyamo ahita arangiza umukino. Kuri ubu rero Gilles Manzano yamaze kuba basuspended cyangwa se yamaze kuhagarikwa imikino ibiri muri rusange adasifura. Uyu mugabo ukomeye mu basifuzi ari mu gihugu cy'Ubwongereza Gilles Manzano. Yes, hanyuma munyeme bashimire cyane mwese mwakoze subscribe hano kuri RC Sports. Nawe turakora subscribe, ushobora gukora subscribe hano kuri RC Sports kugira ngo amakuru menshi cyane tubagezaho ntajye agucika. Hanyuma ni byinshi cyane bigezweho, munyemere dukomereze kuri aya makuru agaruka ku ma equipe mukunda. Byinshi yari byagiye bitangazwa n'abatoza nkuko ibinyamakuru byagiye bibyandika, natwe tukabigarukaho hano kuri RC Sports. Gusa dore kuri iyi nkuru muri Major League Soccer, equipe ya Nashville irifuza ko yasinyisha Hani Mukhtar. Hanyuma kuri ubu ngubu cyamenye nuko deal nshya igera mu mwaka wa 2027 amaze kuba yumvikana. Hanyuma ku myaka 28 agomba kuba yayisinyira uyu mugabo ubita Hani Mukhtar nkuko Fabrizio Romano abitubwira. Hanyuma amakuru menshi cyane yacu turakomereze kuri umpeto mwita Tom Conway. Uyu nguyu yamaze kuba hamagarwa muri equipe y'igihugu ya Scotland n'abakije imyaka 21. Amakuru ubu ngubu ntago arumvikana na equipe ya Bristol City, gusa agomba kuba yaherekezamo nubwo andi equipe atandukanye yifuza kuba yamusinyisha Conway cyangwa se umupeti ukiri muto. Bifuzwa n'ama equipe atandukanye ari muri Championnat y'Ubwongereza Premier League, bamaze kuba hamagarwa muri equipe y'igihugu ya Scotland yatenje imyaka 21. Hanyuma na amakuru menshi cyane agezweho, natwe tuyagaruka hano kuri RC Sports. Dukomereze kuri Alphonso Davies director mushya equipe ya Bayern Munich namwita Max Ebel yamaze kubatangaza ko bari kuganira na Alphonso Davies kugira ngo barebe ko yakongera amasezerano. Anavuga ati dufite icyizere, ati birashoboka, ibiganiro birafunguye, ati twe turibuze gukomeza tugerageze turi ko Alphonso Davies yakongera amasezerano muri equipe ya Bayern. Bibutse ko Alphonso Davies arifuza kwerekeza muri equipe ya Real Madrid, akaba yava muri equipe ya Bayern Munich yera mu gihugu cy'Ubudage. Yes, amakuru yacu menshi cyane agezweho, menshi cyane tuyakomereze kuri iyi nkuru ya Kylian Mbappe. Uko byagenda kose ngomba kuva muri equipe ya Paris Saint-Germain. Numwe mu bakinnyi yarafashe equipe ya PSG ubwo bakinaga muri UEFA Champions League, ayitsindiye ibitego 2 basize equipe ya Real Sociedad. Gusa kuri ubu ngubu 100% equipe ya Paris Saint-Germain iri tayari icyemezo Mbappe yafashe cyo kuyivamo equipe ya PSG. Ibyo ngibyo yarabyiteguriye kandi nta kigomba kubikoma mu nkokora. Nyuma y'isezo Kylian Mbappe agomba kuva muri equipe ya Paris Saint-Germain akirikira muri equipe ya Real Madrid Rossi Blancos. Yes, hanyuma dukomeze kuri Harry Kane we yavuze ko bari buze kugerageza bakitwara neza. Avuga ati hari byinshi cyane bigisigaye muri uyu mwaka w'imikino. Ati Thomas Tuchel ibijyanye no kuba yava muri equipe ya Bayern Munich, ati ibyo ngibyo situation si ngombwa kuyigarukaho. Ati twe nk'abakinnyi dufite inshingano, ati kandi icyo twifuza ni ugutwara igikombe, twifuza gutwara Champions League. Ati abatoza bagakora ibyabo, ati natwe nk'abakinnyi dufite inshingano kandi tugomba kugerageza kubyitwaramo neza. Mbibutse ko equipe ya Bayern yari yitwaye neza isezerera Lazio muri Champions League itsinda ibitego 3-0. Hanyuma umukino ubanza yaratsinzwe igitego 1-0, ikaba yakomeje kuri aggregate ibitego 3-1. Equipe ya Bayern igera muri 1/4 muri UEFA Champions League, igera muri quarter final. Hanyuma equipe yari mu gihugu cya Brazil bayita Criciúma iribuze gusinyisha Yannick Bolazi. Hanyuma Yannick Bolazi agomba kuba yerekezamo, byamaze no kuba birangira muri rusange. Uyu mukinnyi wakiniye ama equipe atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza bita Yannick Bolazi. Hanyuma nkuko twema tubigarukaho, president wa equipe ya Paris Saint-Germain Nasser El Khelaifi agaruka kuri Luis Enrique avuga ati umutoza ni ufata ibyemezo, ati icyemezo cyose umutoza yafata kiri tactical twebwe turamushyigikira. Ati yafitamo kwicaza Mbappe, yahitamo kumukinisha, ati byose ni ibyemezo agomba kwifatira nk'umutoza. Abo bita Nasser El Khelaifi agaruka ku byemezo bitandukanye byafatwa n'umutoza bita Luis Enrique. Hanyuma amakuru meza muri equipe ya Liverpool, Mohamed Salah ari buze kuba yagarutse. Byumvikana ko ni boost ikomeye cyane kuri equipe ya Liverpool iri muri course y'igikombe cya shampiyona. Equipe ya Liverpool iri muri UEFA Europa League. Kugaruka kwa Mohamed Salah byumvikana ko byinshi cyane biruze kuba bibafasha muri iyi shampiyona.
hanyuma ni byinshi cyane bigezweho. Ekipe ya Nottingham Forest yamaze kuba igezwaho ibihano, yamaze kuba ibwirwa ko iribuze guhanwa nyuma y'uko Steven Reid atitwaye neza ku musifuzi Paul Tierney nyuma yo gutakaza batsindwa na ekipe ya Liverpool. Ekipe ya Nottingham Forest ikaba ishobora kuza kuba ihanwa muri rusange. Yes, munyebe bashimira cyane mwese mwakoze subscribe hano kuri RC Sports. Nizeye neza ko tukomeje kubana neza. Hanyuma nawe turakora subscribe, ushobora gukora subscribe kugira amakuru menshi cyane tubagezaho ntajya gucika. Hanyuma nimuze gucikwa n'andi makuru tubize kwa tubagezaho hano kuri RC Sports. Stay in touch.